Maşallah. Assalamu alaikum bizim kanalının görücüleri. Kutmanda gününüzler menen. Bugün akırın söyleybiz. Uçurda biz Sokuluk rayonunun Bayan Antonovka aylandabız. Çiğ obulusu. Çın Temir degen agabыздын korogundabız. Bu koroga ikinci jol gelip atam. O koyloru. Stoylu rejime Çın Temir Bey kesitki. Yok jaylat. Talaga. Jaylat o artık geldi de. Çın Temir Bey buna. Ortada. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Tak. Hazır neyini göstereyim sizlerge? Hazır bu yılkı urgaç kozulardı gösterip berem. O koylor, matachna, pagolove, lütü ya sizden çıkan. Lütüyü satып algansız. Menden çıkan. Ben 3 ayında alıp gelgendir. 3 ayını alıp kelgen eken. Biz bu жерге жөн эле короо кыдырганы келдик. Bizden Oşton Aravandan Sancar degen agabız kelgen eken. Araşanга kızıgıp, Araşanга tayын koroo kurup, эми uşu koroolordu kıdırıp, eger tura gelse koylordu ala turgan boldu. Эми kıdırıp başladık, keçten başlap, çүйdö koroolordu. No dekabrda birge çıga turgan kozular eken. Mına. Uşulay birge çıgat. Анан кайсы болчу дагы? O кыймылдаган, Başını azır көтөргөнчү. Koçkorun sol jagында mına. Kışkı tuğut kozular eken. Bul dagı ököten kışkı tuğut kozular. Mına Çın Temir Bey eken özünün koyları eken. Mo urgaçı. Baba urgaç içine kozuyam eken. Ha bu jayık eken da. Ha Turecki ya mo Turecki mo da. Muşudan tuğutken de tolka Na ocenku. Maşallah mına koyulur. Просто na ocenkuda bilip almışlar. Kim koroo kanday. Çın Temir bu baykebizin adı. Çiğ oblusu Sokuluk rayonu Bayan Antonovka ayılında turat uşul jerde. Bir aylanıp kelip gördük. Kanday kızıklı sorular boluşu мүмкүн, көбү сурайт. Аткорум и кормовой базасы деп. Кормовой база күндө 2 жол жем дейт, Yok bunlar az cem cebeyt. Ha жебейби? Bunlar jayıtta da. Ha жайытта о. Ушундай. Просто булардын секрети кандай жерде кандай чөп болбосун, эттүүлүгү ортодон жокору болуш керек да. Койду арып кармап корумдан кыйнабаш керек болгон биринчи кезектеги нерсе. Ошол да сиздики арык эмес, всегда семиз жүрөт. Men eме kılam da. Bu arıktap baratkanda jayında janagı gün katı ısık bolat go. Jebey kalat, ошол маалда бир маал жем берем. Ысыкта только жем жегиси келип калат го. Çöp bile kalmaya kalat. Böyle açılgan çocuğun töbüsünü kaçırma. Kodun üstüne жүрөм. Ашказаны оорубай турган кылып бере бересиздер да анан. Семиртирем деп көп жем берип салып ашказанды оорутуп өлтүрүп алыштын кереги жок. Жай кыш ушул жерде жатат экен. Бул жакта коз-кочкорлор бөлүнөт. Короче, сизге круглый год туйт, Кандай убакыт? Кочкор дайым жүрөт. Аз гана кой. 15 başkar men bas batmayt da baka. Жериңизде 4 сотук 6 сотук. Участогуңуз дейт. 5 sot. 5 сотук жерде ушундай койлорду. Чөп мол жакта экен. Ар ким шарт ар кандай. Кой көптөр бар, жайлоого айдайт. Кой аздар бар. Мынча кой жайлоого айдаш риск.